wenda ashobora gukeka ko cyangwa yita ya gisirikare. Uyu munsi hazamutse intambara imeze ityo. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu mudukurikiye mwongere mutekereze intambara twigeze kubona, yego, yaho imbunda mu bice byose zivuga, indege mu kirere zirasa, imbunda nini ziri ku butaka zishwanya gusa. Niko intambara imeze yo kuri point zero no muri ibi bice bitandukanye. Mbere yuko tuvuga uko ingabo z'abarundi zindi zirimo kwinjira muri Kongo, abantu bari Uvira ngira ngo mudukurikiye mwazibonye cyangwa murimo muracyazibona, murabona urujya n'uruza, amarandikuruza adasanzwe, kubona ko abantu barimo kugenda batyo. Hari ibice umuturage yagerageje kumbwira ikirimo kuba. Turiya duce two hejuru nitwo nshaka ko dusoma. Yego, uradufite hafi natuguhaye. Utwo mfite, uduce mfite n'uturi kuberamo imirwano nitwo mvuga. ni muri territoire ya Mwenga, secteur Tombwe. Yego, zone iri concentré ndabona ari point zero. Point zero. Yego, ni point zero, ariko utwo duce twose turimo Mwenga, Itombwe na point zero. Yego, ni igice kimwe, territoire ni Mwenga. Ni igice kimwe, ariko niho hantu harimo kuza. Noneho hano bise kuri Mwenga ho baravuga ko amasasa ari ku butaka. Amasasu ari ku butaka. Ari ku butaka. Ariko point zero yo barimo barakoresha indege nini, indege nako za drone zohereza y'ibisasu. Noneho ntabwo ari za zindi z'ubwiyahuzi. Yego. Hari izihari nyine ngo zirasa nyine ikagaruka. Irasa ikatigaruka, ni drone zirimo gukora. Ni ukuvuga ngo rero ni intambara ifite ishusho isi ityo, ngira ngo wenda twabwiraga abadukurikiye. Ariko reka tugaruke no ku kindi. Yego. Nyuma y'uko generali w'ingabo z'u Burundi ndetse n'uwa leta ya Kongo bahuriye mu General Gilles Banza ndetse na Prime Niyongabo bahuriye mu burasirazuba, nubwo wenda bari kure y'aha imirwano ibera, ariko barahuye mu gusubiramo uko intambara yarwanwa. Yego. Icya kabiri ni uko Perezida Tshisekedi witegura uko guhindura itegeko nshinga, akeneye nibura ko haba iki gice cyari hejuru ya Bukavu na Uvira, nibura byo yabibona, kugira ngo wenda aho abaturage bazatore no hasigara igice cya Goma no hirya. Ikindi kintu gihari muri iyi nkuru y'iyi ntambara ivugwa nuko ikindi kintu giteye ubwoba, ngira ngo abantu bari Kamanyura nabo basa nkaho batubwira ko babonye nabo kwiyegeranya kw'ingabo za M23 zerekera aho basabwe kutarenga. Ubwo ni muri buka ikiraro Katogota. Uburundi bwarasaga ari benshi, nabo baravuga ko abaturage baragiye cyangwa bari mu mirimo yabo mu matungo, bavuga ko babona ingabo nyinshi za M23 nazo hejuru mu misozi ziyegeranya. Bivuga ko wenda mu gihe haba habaye impamvu yo guturuka hejuru no hepfo hafi ya Ruzizi cyangwa Rusizi hasi ku mazi, cya gishanga gikikije Burundi na Kongo nacyo cyangwa uriya mugezi, naho habera indi mirwano. Ubwo hari ugushyamirana kurebana ko ingabo bimeze bityo. Hanyuma ingabo rero umuturage atubwira ko kuva mu rukerera hagaragaye amakamyo apakiye, batazi niba yaba arimo abantu, ariko bavuga bati uburyo afunze ashobora kuba adafitemo abantu. Yambukaga ava mu Burundi yerekeza aca Uvira akakikira iki harya Tanganyika, narijye kwita ikiyaga Tanganyika, ariko ni Tanganyika ariko ni ikibaya cya Ruzizi cyose. Ariko iyo binjira baturutse kuri wa mupaka usanzwe w'u Burundi na Kongo kuri Uvira, barakomeza berekera hirya, bavuga ko bamwe bakavuga ati ntabwo tuzi niba ari intwaro cyangwa ari ibyo kurya cyangwa se harimo abasirikare. Ikindi nuko mu mujyi wa Uvira hatangiye kugaragara abasirikare, ndetse ubona ko n'abapolisi ubuzima budasanzwe. Ibyo byose rero ni birimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntambara ishobora kongera kwaduka ugereranyije n'iminsi yashize.